Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi mar fuq il-Euronews ikompli jħammeġ isem pajjiżna. Dan waqt servizz fuq rapport dwar l-istat tas-saltna tad-dritt u l-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizja. Rapport mimli gideb u attakki kontra pajjiżna li ġie ppreżentat waqt laqgħa tal-kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa f'Pariġi mill-membru parlamentari Olandiż Peter Omtzigt li huwa wkoll membru tal-Partit Popolari Ewropew. Azzopardi li kien preżenti f'Pariġi minkejja mhuwiex membru tal-kumitat li ddiskuta r-rapport, attenda flimkien ma' Iben Caruana Galizja. Fuq il-Euronews Azzopardi ddikjara li mhumiex ser jieqfu qabel ma jinstab min ordna l-qtil ta' Caruana Galizja. Dan minkejja li l-pulizija waslet sabiex tarresta u tixli 3 persuni bl-eżekuzzjoni tal-qtil, filwaqt li għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet sabiex jinstabu l-mandanti. Our message is that we will not let the people who ordered her murder, who killed her, to get away with it. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat f'Pariġi li kellha attendenza f'qira ħafna, id-deputati Stefan Zrinzo Azzopardi u Manuel Mallija iddefendew isem Malta minn dan ir-rapport kollu attakki u gideb fuq pajjiżna billi resqu bosta emendi biex jikkoreġu dak li hu skorret fir-rapport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.